Masikhulumela isithwalo somshado. Sikhuluma ngesivumelwano, iagreement. Okay. Labantu besisebenza ngabo ababonwa. Okay. Ikhona kuyendeka lo muntu lokuthi sewuyakhinyabedeka akasakhona ukuthola abantwana. Ngale ndlela le. Noma ufuna ibhizinisi kaMt, ufuna le business ibe khwale enhlasa nyengisi. Lesinqumo sisuke ngakuwe ukuthi lokhu kukuhle noma kubi nyawophila ngakho. Ukuphatha kahle noma ukuphatha ngoba lo umuntu mapholoba yendeka umnikelele ingamvumi umshado. Isithwalo somshado siyingozi kanje namapholoba. Kuyenzeka lo muntu asithathe abese uthola ukuthi bakhonza bona ngesikhathi maphile naso nje. Sipolo uNkulunkulu wamthesa amandla. Baba wamthesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu lami igama ngo MC Pholobaso Andile wakangcobo kubingelela ke kwisikhondla khondla sikamabona kude usiya Viva TV1 ngihamba kedwa kosukwini namhlanje ngihamba nenqanza inkunzi malanga udokotela kaZwelonke udokotela othintelo yamuntu wabuya wazobonga waphindwa wathintelo yamuntu wabuya wazobonga uze wathinta nalowo yamuntu lo yamuntu wangabuya wazobonga kodwa waxoxela bonke abantu ngodokotela umhlanti wathi ave lapha lo mfana walapha eSwatini cha liyagitha namhlanje ngani zakwethu kunjalo nje asihlehli sigijima kulokwela kangwane ngawo siya Viva TV1 udokotela ke ukanye nathi njengamanje la eKZN esifundazweni ke esikaphetshane ephuma esiqiweni ukanye nathi la ekuphethe khona umapholoba ke kwasiya Viva TV1 wena yakho lento ngikuphathele njengombukeli wayo njengeshareholder enkulu ke sicela uthatha ithuba ubuke ukuthi ngabe kusahamba ngakho yini ngoba lokho ngilethela kona ushukela kuphela dokotela omkhulu sekubingelela mhlanti kusiya Viva TV1 sikuphi ithuba ubingelela abantu emakhaya Cha ngibingelele kakhulu mapholoba ngibingelele kakhulu bonke babukeli lebalandzeli baloluhlelo lokasiya Viva TV1 nami sengabe ngihamba ngefika abantu bakhala tsawo mkhulu asakubona sengifikile la eKZN njengekusho kwakho mapholoba kuyintokozo enkulu ukuthina dokotela ukuthi sibe kanye nawe futhi kasikaze salahlana engikwaziyo ngawe ayikho into eyikhathalela njengabalandeli namakhasimende akho kunodadewethu nje wangapha endaweni ebizwa ukuthi selindelane Stenga uthi lo sisi hey anotshena abantu iqiniso ngomhlanti umuntu kuyenze kumbuka umeye kodwa lo yamuntu khona into engidide ngaye ufika kuye khona imali ingaphelele acela ukuthi lehloniphe umsebenzi wakhe base kunika into athi ezintsukwini ezingaka uyobusubona ukuthi ukubone ngempela mina mapholoba ngithenga imoto entsha sha ngenxa kamhlanti nayi ngihamba ngayo ngathi mina kuyakwazi udokotela lokho wathi ngifuna ukumsurprise ngiyakuyena le izoqala izwe ezoqala nje ukuya kulona iseSwatini ngiyakuyena kwangithokozisa kakhulu lokho dokotela kwakhomba ukuthi ngisebenza nabantu umsebenzi abawaziyo mhlambe dokotela namhlanje ake sikhulume ngezinto ezijulile ngifuna ukuthi sikhulume ngomuntu wesilisa noma ngomuntu wesifazane ohambe wayothwala mayefika ekuthwaleni kwathiwa kuyamphoqa futhi kuumgomo ukuthi lesi sithwalo kuzofanele ashade naso ake sikhulume ngesithwalo somshado yini isithwalo somshado kusuke kunjani makuthiwa uzoshada nesithwalo yini yona leyo mhlawumbe ukusidodisa ngoba into esikhulunywa kakhulu abantu bethi hayi mina ngaye enyangeni ngashada nesithwalo ethi umunye ubuhle ngiyakubona ngabe wona dokotela unazo izithwalo zokushada ngabe unazo makushadwa kusuke kushadwa phi kushadwa njani mhlawumbe ukusitolikela nje mapholoba kukabili sekuthi nje mina ngalisi kwami sengathikhetha tindole engathnika abantu nje labalukhuni generally okay ngoba masikhulumela isithwalo somshado sikhuluma ngesivumelwano iagreement okay yekuphila nekufa ukuthi kulento le ngiyadibophelela kiyo buhleni nasebini bakhona sivumela semshado silapho okay hayi ukuthi usuyoshada nomunye umuntu njengoba sihlale sibone imishado nje kunento oshada nayo ushada nesivumelwano kuba sivumelwano ngoba la kulokushada namapholoba labantu lesisebenza ngabo ababonwa
Okay. Ikhona into insiti yakhona le fike uyikhothe. Phinde sicabe nakubita ucatshwe. Ukuze ukuthi lo muntu oshada naye umbone. Yes, ngoba kuyenteka labanye abantu aphuphe lo mnye umntana nemuntu. Keja lo muntu ekala naye beyangambona, keja bekuhle. Kodwa ke nangabe lento uyadi noma ikhona la kuwe. Uyayubona lo moya walomuntu nangu umuntu etakimi. Sengiphu indvodza la noma la sengiphu umfati. Nangilala nalo muntu ukhona umuntu awubenefit imali. Labanye abantu bathi ukuthi kuchamuka kaphi lokho. Bakhona ke abantu lesibana kunjasi basebenzi baphile ngaleyo ndlela. Okusho ukuthi dokotela kuloya muzi ekunengane yakhona ehlushwa yinto elala nayo njalo ngenze ukuthi khona umuntu owafika kamhlanje noma wafika ndawana thizeni ocebayo ngenkathi le ngane idliwa kuba kanjalo. Hayi into ezohlupha wena othwale ngayo. Wena wakho uyohlupha ngaphandle yakho iphakame kodwa labanye abantu kwendeke lokho. Dokotela wena usenza ngamalini lesisithwalo noma ukusho ocingweni lokho? Ya ngisho ecingweni lokho mapholoba. Mhlawumbe umuntu mayefuna ukuzosithatha lesi sithwalo yini emqoka fanele yenze? Ngiyakubona ukuthi uyakufonela kodwa ikhona nezinye izinto eziphathwayo noma mhlawumbe ungasidodisa usithini thina abantu besifazane sesifunayo noma thina abantu besilisa sesifunayo. Hey lapho kufuna ukuthi ucine mapholoba ngoba one kuyashiyana khona umunye umuntu uthole ukuthi socedzile kudala. Ngiyakuzwa. Ukhona umunye umuntu uthola ukuthi usathi ngabantwana. Ukhona umunye umuntu uthi ngathi sonabo. Kuyendeka lo munye umuntu uthole ukuthi sewuyakhinya beteka akasakhona athola abantwana. Ngale ndlela le. Hey madoda. Manje makuthiwa isithwalo somshado uvele wena uyimisele ukuthi ngelinye ilanga ushada inkosazana ethizeni noma insizwa yaSamuel. Yeah. Akuxabani yini ukuthi wena awusuvele ushadile? Sofuna ukushada nomunye umuntu noma uyacela kuyona lento phela kuyenzeka mhlambe kube ukuthi mawushada ushada ngemali osuyisebenza emva kokushada nalomshado lo noma nalesi sivumelwano ayidinwa yini kuye kwenzeke njani mawufuna ukuthatha intombi nje uyishadile naye usuwashada nalesi sithwalo? Lo mshado vele mapholoba ungumsindo nje kusuke ekucaleni ngoba mase kuthiwa sekuyavunyelwana manje sengena lesigaba sekuthi lo uyavumelwa nisashade nalo ngubani lo phikisako baba khona abantu abahongako lapha vele le ndlela le ingene kwendlela enye lesuke ikhona. Okay. Yes, angeke nje umani uthatha into yokuphila ubu empty noma ufuna into yebusiness kanu empty kufuna le business ibe khwale enhlasa nyanyana uzama ohluleke uphahle ohluleke bese uthi hey asekuyofuna into letangilekelela la. Yes, lesinqumo sisuke ngakuwe ukuthi lokhu ukuhle noma kubi ngiyaphila ngakho kungiphatha kahle noma kungiphatha ngoba lo munye umuntu mapholoba kuyendeka umnike lento engamvumi lo munye umnika into imvume ngoba abantu abaningi babulawa ukuthi uyafuna umuntu ukuthatha into yokuphila ethi uhawukele kuwe hayi ukuthi ngoba vele lento uhluphekile utange ukuthi uyahawukela uyakompete kanti thola ethi yena ngeke imvume lento ngalendlela ibone ngayo kuloya muntu lo uzubani ethi wathwala kanje efuna uyothwala kanje angeke sonke sibe namatekisi ngeke sonke futhi sibe namakontrakt. Ukuthatha isikhathi singanani ukuthwalisa umuntu dokotela? Akuba ngi 3 days ngulungisa nje bese uyahamba sibone sikuphatha kanjani. Uthwalisele eNingizimu Afrika noma uthwalisele eSwatini? Hayi kuba seSwazini. Nangi seSouth Africa kuba ukuthi ke ngumle mphothulela noma kanjani. Okay. Ngomcinisela yes. But sengena ngomsize ekhaya. Siphi inombolo zakho dokotela esingakulandela kuzo thina esifuna usenzele imisebenzi eminingi yahlukahlukene? Ithi 083 885 4017 lenye ithi +268 lesibili ithi +268 yaseSwatini le. Yes. 76 95 13 92 usebenza ngaziphi insuku? Monday to Saturday. Umsombuluko ukuthi kuyoshayela ilanga ngeSabatha. Ngesonto njengomphathi webandla uyakhonzisa. Ngiyakhonzisa ngimane ke ngubone late mase ngiphuma enkonzweni. Dokotela ngifuna ukuthola ke manje ukuthi sinabungozi yaboni lesi sithwalo somshado. Isithwalo somshado siyingozi kanjena amapholoba. Kuyenzeka lo munye umuntu asithathe abe sesothola ukuthi kuba likhunza bena ngosikazi kufuna aphile naso nje.
baningi abantu labathethe into yokuphila thola lento idemanda ukuthi aphile la hlala khona kungabi nemuntu wesifazane niwesifazane kungabi nemuntu omduna ngoba lo muntu wesifazane uyayilanza into angadi aloku akhahlelwa amadoda abe nemali kodwa nalomunye lo umduna naye abaloku akhahlelwa abantu besifazane bahambe but abe nayo le mali akasozothi umuntu wesifazane ibhimbe lento sihluke ngani lesi sithwalo somshado nesithwalo osodinga uketshezi lakho njengomuntu wesilisa noma njengomuntu wesifazane hayi siyafana mapholoba nedi lesi ukuthi sifike sikhahlele lobulili lobuxhumana nawe okay yes kodwa sikhona lesiphinde sifune ukuthi kuphile ebulili lobufanako lo munye umuntu uthola sinayo lento yokuphila ifike ivume ukuthi umkhanzi umsekaphila nehlobo yakho mangale kuthini yes ngiyobeke lento but ke nomlanzi into lenjalo ke ngiyazama ngiyakulungisela namapholoba uzamele ngufake emgwaqweni lophila kwesakhe into lengiyo umuntu nje uthi yena akasayifuni lento ufuna ukuzoyithula uye wenze njani ngifike ngikuhlalise phansi mina ngiyibuke lento ukuthi ngikula ifike yakahla khona indlela ngikuze lokukhuluma ngokuyibuka usho ngani uyahlola ngiyahlolela bese ke siyayiphahlela sithatha siyimix ekhaya kubo bese ngikubuyisela uba nguwe original ithini inombolo esikuthinta kuyona dokotela 083 885 4017 lelenye ithi +268 eyaseswatini ithi +268 76 95 13 92 yebo kwabafuna ukuthwaliswa ukhona udokotela umhlanti kwabafuna ukuthulwa izithwalo zikhishwe kubona ukhona udokotela umhlanti nembala dokotela umhlanti silalaphi masiza kuwena eSwatini ngoba kungenzeka sifuna ukuze eSwatini kodwa uthola ukuthi soshawa indawo kulala hayi khona indlela kagogo lekhaya ufike nje ufuka ngekhaya yes ngale khathi thatha lo lihlelo awulale ngaphandle ulala endlini kagogo okay yes ukwendele kwami sesiphetha dokotela ngicela usibalele imikhiqizo nayo mhlambe elekelela abantu besilisa noma mhlambe elekelela izifo noma izinto zokudonsa ezithile echeap yes hayi sikhona sibunge sekudonsa mawune business yes sikhona into yokuqhela lo ufike unkunike ufike uchele ngayo likhona libhodlela lekudonsa likhona futhi neliphondo lokudonsa nesigubhu ke kanjalo kodwa lesigubhu ngiye ngithi mina silunge emntwini loyinyanga makholo ngoba abantu abaningi abakwazi ukusebenzisa isigubhu into letiningi bayatlanza abantu uthole ukuthi abakhoni lento yokuyigilela imikhiba yabo ukuze iphakame ngoba nje nginyanga kodwa igubhu nginato kodwa ke ngiyawakhanyisa amakhandlela angifuna kuvuleke ngiyabishisa libaso ngifuna kuvuleke ngiyacela noma kufuna ngivuleke ngiyaqhuma nangifuna ukuthi kuvuleke so abantu nawuthi abangene la abafuni ucabanga ukuthi umuntu afika abeke lesigubhu nje sikhulume kanjalo kanti cha phela isigubhu yasisekela ngoba isigubhu siyavaleka siyavuleka sisebenza ngendlela yaso kufuna uhlala usigadzile lokuthi asithwebulekini noma asishobele phansi mbukeli kaSiyaviva TV1 behleli nodokotela ke umhlanti umhlanti utholakala ke eSwatini aphinde atholakale ke eGoli aphinde atholakale eCape Town aphinde atholakale eKZN kodwa akatholakali endaweni ongamfonelanga watshena yena ukuthi uzobe kuphi okwesibili akafakelwe imali ezitolo engakhulumanga nawe wambona na kwi-video call qinisekisa ukuthi udokotela umhlanti uyakuyena ngoba uyahlola uhlola ngamalini dokotela kuba ngi200 ekhaya 200 rand mayifike esigodlweni yes ocingweni kuba ngi4 ocingweni it's only 400 rand mbukeli kaSiyaviva TV eSouth Africa kubo 300 yeah sikhoma siphumile ekhaya okay cha ningizimu Afrika indaba ezimnandi lesa sibonana kwi video elandelayo hleli nodokotela umhlanti siyabonga dokotela mapholoba thank you